Čudna neka zemlja, naša Bosna i Hercegovina. Kada bi je kupovao, prebijenu paru za nju ne bi dao, a kada bi je prodavao, nema tih para za koje bi ju prodao. Ovo je citat nekadašnjeg fudbalera, banjalučkog borca i Tuzlanske Slobode Mesuda Nalića. Mesud Nalić, nažalost, nije sa nama još od 2004. godine, ali danas sa nama je njegov sin Zlatan Nalić, koga definitivno bosansko-hercegovačkoj sportskoj javnosti ne treba posebno predstavljati. Zlatan je naš BH nogometni stručnjak. I evo, na samom početku, dakle, ovo naše video druženje započeli smo citatom tvog oca Zlatane, koji je itekako primjenjiv i u današnje vrijeme, to moramo priznati. Evo, ja do sad nisam nikada čuo neki tvoj komentar na ovaj citat, pa evo nam prilike da se to desi sada. Pa ima dosta specifičnosti po pitanju tog citata, primjenjuje u mnogim situacijama i kad nam ide dobro i kad nam ne ide dobro. Razlika, zašto je taj citat onako malo specifičan, vidi, mi živimo znači u vremenu virtualnom, ajde da kažem, sada je sve prešlo na te Facebooke i na te Instagrame, tako da taj svijet je dosta nerealan koji se prikazuje preko tih socijalnih mreža i to sve. Razlika od ovog citata koji sada pročitao je u suštini što je on u stvari brutalno iskren i realan i zato što je samokritičan, a u toj samokritičnosti ima takozvana taj prijatna doza tog patriotizma i zbog toga je on onda možda malo ovako specifičan. Znači, baš nas opisuje u nekom pravom svjetlu. Evo kada govorimo zapravo i o tome koliko smo mi čudna zemlja, Zlatane, siguran sam da si pratio sav pa nazovimo ga cirkus oko Nogometnog saveza. Ovdje, dakle, mislim na odlazak gospodina Dušana Bajevića pa sve do izbora novog selektora, dakle, taj medijski rat, tako da kažem, buru u savezu, nezadovoljstvo navijača i sve ostalo. Mogli smo da iskoristimo sad taj citat i da više ne dajem nikakav intervju. Sve je rečeno. Vidi, ovako iskreno da kažem, mi smo jedna zemlja koja je država koja funkcioniše trokomponentno, znači na vlasti su tri nacije. Pod istim uslovom znači funkcionišu sve organizacije u našoj državi pod organizacije. Ostalo tako na isti način funkcioniše Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Problem sa tom trokomponentnom strukturom i tim trokomponentnom odlukama je u stvari da to uzima jako mnogo vremena iz razloga što je mnogo ljudi koji mora da se usaglase. Još jedan od velikih problema te trokomponentne strukture je u stvari i to što se ne traži uvijek najbolje rješenje, nego se uvijek traži najbolji kompromis. Znači, na ta dva momenta gubimo jako mnogo, recimo, u svim strukturama na kvalitetu iz razloga što se ne postavljaju možda ljudi koji su u ovom trenutku najbolji da sprovedu jedan posao u djelo, nego su u stvari postavljaju ljudi koji su najpodobniji da to urade ili da ukoliko je ulog veliki za nekog dobrog stručnjaka, ne želiš se vamo odreći nečega što ti već u rukama koje moraš da daš kao kompromis tim drugima koji isto hoće da budu zastupljeni u tim odlukama. Tako da, eto, to je jedan problem koji tišti našu državu generalno, a eto, to se pokazalo i u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine i svim strukturama na kraju krajeva, ne samo u tom Nogometnom savezu. Ali evo nekako kao da postaje navika da svaki naredni ciklus obilježi i neki novi cirkus. Dakle, o jednom cirkusu smo već ugovorili, a evo drugi cirkus, slobodno možemo reći, bio je oko izbora stručnog štaba gospodina novoizabranog selektora Ivajla Peteva. Dugo se čekalo na taj stručni štab i gospodin Petev je, pa mogu reći, sam pripremao ove utakmice. Zlatane, ti si nogometni stručnjak i sigurno se može staviti u njegovu poziciju, pa možemo reći da mu nije bilo ni malo lako. Pa vidi, 2015. kad smo mi bili na Europskom prvenstvu u Čehoslovačkoj, u Češkoj sa reprezentacijom Švedske, u tim, znači, stručni štab bilo je uključeno, šta znam, možda čak više možda više od 20 ljudi, različitih struktura, različitih funkcija. Ne može niko ništa samo raditi, to da vam odmah kažem. Znači, ja ne znam, ljudi koji su malo onako čitali te organizacijne knjige ili te marketinške knjige, znaju onu takozvanu Kotlerovu strelični, onaj takozvani, kako se zove, model gdje ima ta strelica koji je u stvari taj selektor i iza njega jako mnogo strelica koje usmjeravaju prema njemu i daju mu tu podršku. Znači, bez njih on ne može ništa da uradi. Da bi on ili bilo ko drugi koji je na funkciji napravio bilo kakav kvalitetan posao, tu mora da bude jako
velika i raširena struktura ljudi koji su oko njega, koji rade te takozvane prateće poslove i koji mu daju i serviraju recimo neke informacije i neke analize koje recimo za koje on jednostavno ne može da stigne jer 24 sata je malo vremena za 20 ljudi, a kamoli za jednog. Tako da mislim da je to jedan od velikih hendikepa, on u ovom trenutku nije mogao da računa na neku veliku pomoć. Vi znate kako to funkcioniše, on je verovatno čovjek stao malo analizirao te igrače, međutim nemoguće je to uraditi sam iz razloga što ti moraš da odvojiš vrijeme i da ih obiđeš i da sa njima obojiš razgovore i moraš da ih analiziraš i moraš da praviš pripremu utakmice i moraš da praviš stratešku pripremu utakmice jedne i druge koja je vrlo brzo i tako dalje. Tako da osim što je neozbiljno, dosta je ovako i nekorektno prema čovjeku. Evo, upravo si Zlatane i sam spomenuo neke vrlo važne faktore kada je u pitanju cijela ta organizacija utakmica. Pa evo, kada su u pitanju ove kvalifikacije, ja znam da si ti vječni optimista kada je naša reprezentacija u pitanju, ali dokad ćemo mi zapravo ovakve stvari gurati pod tepih? Dokad ćemo pred svaki novi ciklus slušati obećanja da idemo definitivno na neko veliko takmičenje, da imamo igrače koji će dominirati Europom, da težimo ka nekoj atraktivnoj igri i na kraju, evo, u cijeloj historiji mi smo otišli samo na jedno veliko takmičenje i to na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Da li je zapravo ovdje riječ o nama? Da li mi imamo prevelika očekivanja ili je ipak u posrijedi nešto drugo? Pa kao prvo, znači, sport i politika su tu u zadnje vrijeme, nažalost, toliko povezani da je otprilike propaganda dosta slično dok se ne uspostaviš i dok se ne postaviš na vlast, otprilike ideš sa istim tim marketinškim trikovima kako želiš da promjenu napraviš, kako želiš da napraviš ovo, kako želiš da uneseš ovo i odjednom dobiješ tu funkciju i napraviš ponovo isto kao što su i prethodnici recimo radili. To je recimo jedan problem i taj koji je zastupljen dugo godina, znači inače u politici i svuda. Imamo priliku da se to recimo iz vremena na vrijeme iz mandata u mandat dešava i u svim sportskim klubovima, ne samo u nogometnom savezu. Znači uvijek se dešavaju otprilike slične stvari. Evo sada kad pogledate recimo spisak reprezentativaca, tu je najavljeno da će da bude recimo promjena, da će da se ide prema naprijed, da se pravi tim za budućnost i sada odjednom se recimo pravi spisak sa otprilike sličnim ili identičnim igračima koji su bili do sada pozvani. Znači da mi u suštini ne pravimo nikakav napredak i ne pravimo nikakav recimo planski rad koji treba da napravi recimo najveći efekat ove reprezentacije za 3, eventualno 4 godine kada su ta takmičenja, ajde da kažem prvo 2 godine pa onda 4 kako ta takmičenja nadolaze. Tako da, vidite, ja sam u reprezentaciji Švedske kad sam bio, imali smo jedan period od možda 4 godine kada smo radili isključivo sa istim igračima, kada smo izabrali igrače, napravili ih timski, ne po njihovim imenima. Mi ako pogledamo, da se malo vratim sada na tu kvalitet naših igrača, mi zaista imamo dosta kvalitetne igrače, što ne znači da imamo dobar tim, jer to su dva različita pojma. Imati dobre igrače, imati dobar tim, to nije isto. Vi znate da su u reprezentacijama, ajde da kažem, Njemačke, Argentine ili šta ti ja znam, ostavljali su i Sanea i Millera i ostavljali su Dybalu i šta ja znam, Van Trupa, nisu ih vodili na Evropsko i svjetsko prvenstvo, iako su bili jedno najvećih recimo zvijezda, šta ja znam. Hoću da kažem jednu stvar, da je tim se pravi od individualaca koji najbolje funkcionišu zajedno, a ne koji su individualno najbolji. Tako da, recimo, mi smo opet ponovno da se vratim na to, kad smo osvojili Evropsko prvenstvo 2015. sa Švedskom, mi smo napravili jednu homogenu cjelinu od 24 čovjeka koji su disali, znači isto, podjednako, koji su tačno znali jedan za jedan ukoliko bude bio problem tu, zna se tačno ko je tu sljedeći naslednik, ko je tu sljedeća, kako se zove, zamjena, šta ti ja znam. Tačno se znalo, znači napravila se struktura, napravio se plan, napravio se tim, to se podržavalo i medijski, i od saveza, i interno, i sa svih mogućih strana. Tako da vidite, na Europskom prvenstvu 2015. U Švedskoj, znači, da kažem, na nekakvoj listi koja se pojavila u nogometnom savezu Švedske, bile preko 5 ili 7 hiljada ljudi koji su učestvovali u europskom zlatu. Na neki način. Zaista fascinantni podaci, Zlatan. Evo, kada si govorio o tome, meni je naumpala izjava legendarnog Čire Blaževića kada je rekao da je tim vrlo lako rasprodati, ali tim se ne može kupiti. Pa, što se tiče recimo reprezentativnog fudbala, tu još uvijek postoji mogućnost recimo da trener ima svoj zamisao. Dok recimo u klubskom fudbalu ti ne možeš da imaš zamisao, možeš da radiš sa postojećim materijalom, imaš otprilike 20-22 igrača i praviš ono što je najbolje od toga što imaš.
Međutim, u reprezentaciji već možeš da zamisliš recimo nekakvu ideju iz razloga što imaš mogućnost da biraš igrače po toj ideji, znači dostupno ti jako mnogo igrača. Jer zbog toga se razlikuje taj selektorski posao od tog klubskog trenerskog posla. Zbog toga što selektor ukoliko želi i ukoliko naravno ima podršku od poslodavaca, medija i ostalih ljudi, može recimo da zasnuje nekakvu novu eru fudbala na reprezentativnom nivou sa nekom recimo da kažem komercijalnom igrom koja može da da neki efekat u periodu od 1, 2 do 3 godine i da bude jasan u tome šta želi da napravi kako bi objasnio svima da mu je potrebna podrška u tom segmentu. Čak što više da igra možda nekada sa nekim igračima koji nisu da kažem volumen neki jako veliki što se tiče njihovog zvučnosti imena, ali su igrači koji vrše izuzetno dobar posao timske funkcije. Tako da recimo ukoliko želiš alibi, onda praviš tim od imena, a ukoliko želiš igrače, onda gledaš šta rade na terenu. Ukoliko znači želiš da napraviš tim, onda se posvetiš isključivo onome što radi na terenu. Da, evo, uzevši sve to u obzir, kakva su tvoja, Zlatane, realna očekivanja kada su u pitanju naredne kvalifikacije? Pa vidi, imamo tešku grupu. Ja sam ovako dosta čudan po pitanju tih stvari, što ako mene pitate, ja bi uvijek igrao protiv najboljih. Razlog je vrlo jednostavan iz razloga što motivacija je na dosta visokom nivou, te su utakmice dosta velike atrakcijne vrijednosti i za publiku, i za medije, i za same učesnike. Tako da u tim utakmicama recimo trener može da se posveti isključivo recimo toj takozvanom strukturnoj pripremi utakmice, taktičkoj, šta ti ja znam. Međutim, kad igraš protiv ovako malo slabijih protivnika na papiru, koji vidite da vam odmah kažem nema slabijih protivnika. Ali kažem slabiji protivnika znači zvučno, znači po imenima slabiji protivnika, tu moraš da radiš na milion drugih stvari, moraš da vodiš imena da se igrači možda ne opuste, da ne pocijeni protivnika, moraš da računaš da će možda taj protivnik možda da se vrati nazad, da igra možda neku plitku formaciju, da se zatvori, moraš znači da imaš hiljadu nekakvih preduslova koje mora da obezbediš timu kako bi oni funkcionisali to u najbolji mogući način. Što se tiče utakmica koje dolaze, ja bi što se mene tiče uvijek protiv Italije, Francuske i ovi koji su nam došli u grupi stvari imamo koga, imamo Francuze, imamo Fince, neugodno Ukrajina, Kazahstan. Da, i tako da ja bih napravio to top sa svim tim najboljim ekipama što kaže Evropa kada bi se moglo igrati protiv njih i siguran sam da bi igrali bolje utakmice nego što ćemo odigrati recimo protiv možda eventualno Finske ili Kazahstana, šta ja znam. Razlog je vrlo jednostavan, vidite, mi smo od Finaca individualno bolji fudbaleri, što ne znači da smo bolji tim. Da, baš tako. Evo, neminovne su i smjene generacija, najavljujemo i već godinama, ali evo još se ništa konkretnije nije desilo. U posljednje vrijeme neki mladi igrači su debitovali za nacionalni tim, a neki će tek u narednom periodu dočekati svoj debi. Evo ovdje konkretno mislim i na Ermedina Demirovića koji je konačno dobio pravi poziv i vjerujem da će ovog puta i nastupiti. Ali kada govorimo već o mlađim igračima, da tako kažem, Zlatane, kakva su tvoje očekivanja i da li nekog od njih možda već vidiš kao predodređenog za uspjeh i nekoga ko će biti, pa da kažem, krucijalni član našeg nacionalnog tima u budućnosti? Pa vidi, mi smo opet malo u zabludi po pitanju toga šta su to u stvari mladi igrači. Te koji ste nabrojali više nisu mladi igrači, to su igrači koji igraju već 3 godine uzastopno na najvišem mogućem nivou. Oni više nisu ni mladi, nisu neiskusni, to su znači provjereni igrači koji igraju na jednom određenom nivou. Da, sam sada konkretno na nacionalni tim kada je u pitanju kod nas. Da, recimo Demirović nije još ni debitovao, na to sam mislio. Da, razumijem, ali kažem, to je isto možda malo problem što mi smatramo da je neko mlad, nije mlad, evo Haaland, koliko je mlad igra za reprezentaciju bez problema, imaš Mbappé i što ti ja znam, milion tih igrača koji već igraju dugo za reprezentaciju, a recimo 18-19 godina i već su recimo standardni bili. Smatram da smo mi zapali ponovo u tu takozvanu problematiku, ponovo su, evo sada vidim recimo ovaj spisak selektora koje je igrače pozvao, ponovo se tu nalazi recimo 6-7 igrača recimo iz liga koje su dosta nekonkurentne, iz timova koji su dosta nekonkurentni, dosta se pojavilo recimo igrača koji nemaju i ne igraju i šta ti ja znam, i na kraju svodi se ponovo reprezentacija na 4-5 tih nosioca
našeg tima, a to su uglavnom ti stariji igrači. Evo sada, hvala Bogu, vidio sam upravo kad ste spomenuli tog Demirovića i malog Prevljaka, to je ovako da kažem, možda u ovom trenutku po formi najatraktivnija dva imena koja su pojavili u ovome. Možda i mala nepravda je bila načinjena tom Demiroviću koji je dosta već dugo recimo na tom nivou i uvijek isporučuje te svoje golove, šta ja znam, pa uvijek se nešto desi da on ne bude nešto pozvan, uvijek je bio neka kolateralna šteta. Osim tog Demirovića ima ti kolateralnih šteta još za koje ja znam koji nisu nikada ni pozvani i vjerovatno neće biti pozvani još sigurno možda godinu, dvije, za razloga što uvijek se to nešto bira po nekim imenima ko ide prije, ko bi trebao i šta ja znam. Tako da radi se o dosta dobrim igračima, znači pričamo ta dva koja su možda najatraktivnija u ovom trenutku, Prevljak i Demirović. Ima još igrača koji nisu pozvani, koji će 100% biti pozivani ili za reprezentacije drugih zemalja ili reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koje ja znam sigurno da će da budu reprezentativni nivo. Međutim, bitno je samo ući, analizirati, pregledati šta je to i praviti tim sa tim igračima i davati im tu minutažu i davati im tu ulogu, jer bez uloge igrač ne može da napreduje ukoliko nemaš ulogu. Evo Zlatane, kad govorimo o mlađim igračima, ne možemo da ne spomenemo ni tvog sina Adija Nalića, koji već, čini mi se, 4 godine igra na vrhunskom nivou, odnosno igra prvoligaški nogomet i prilično je dominantan u mnogim klubovima, u svim klubovima u kojima je do sad nastupao. Adi je imao i dobru sezonu iza sebe, dakle, vrlo dobra prošla sezona, titula sa Malmeom, čini mi se 27 utakmica u svim takmičenjima, 8 asistencija, 6 golova, bilo je interesa iz Italije, Španije i Njemačke, koliko pouzdano znam za njega, međutim ništa se nije desilo, Malme je odbio transfera, prateći švedske medije u posljednje vrijeme izgleda da je jednostavno da Malme nije spreman prodati Adija u ovom trenutku. Pa teško je pričati o svom rođenom sinu iz razloga što znate kako uvijek ima onako ljudi koji to malo pogrešno žele čuti. Ukoliko se izraziš nešto onako u pozitivnom kontekstu, može da se desi da neko smatra da je to onako da si onako pristrasan i šta ja znam. Tako da ja sam, niste to, ne znam, slobodno uđite, pogledajte u Google, znači evo za koliko Adi ima, sada je napunio 23 godine, ima 4 godine na tom najvišem mogućem, znači švedskom nivou fudbala gdje je lider i glavni igrač u klubovima gdje god je igrao. I vjerujem da će ubrzo, znači pitanje dana kada će to da bude u malom FF u tom jednom od najvećih klubova to. Primijetit ćete da nisam nikada davao izjavu po pitanju Adija iz razloga što ja znam da Adi je toliko dobar fudbaler da će on jednostavno sam napraviti tu svoju reklamu i da se nametne. Što se tiče njega i što se tiče njegovog igra, što se tiče prije svega njegove fakte, činjenice oko tog njegovog igre, je to u stvari da on 4 godine znači igra na najvišem mogućem nivou. Postigao je jedan od ključnih igrača, uvijek na jedan od ključnih u prethodne 3 godine bio je isključivo znači najbolji igrač i lider u tim klubovima za kojima je zasnovano bilo sve. Pa je onda posle toga pomirio se na ekipu Malme FF-a koja je sastavljena od možda 20 reprezentativaca. Znači jedna ekipa koja, evo vidim sada i po ovim pozivima reprezentacije, šta ja znam, Malme je klub koji može bez dileme da se suprotstavi svim klubovima iz Lige Petice, recimo da igra dosta ravnopravnu ligu sa njima, s obzirom da je to toliko kvalitetan tip sastavljen od vrhunskih fudbalera. Znači ima tu ovih reprezentativaca i Islanda, i Norveške, i Danske, i Bosne, i Švedske, i znači iz različitih država su reprezentativci. Ima i mladih reprezentativaca koji igraju šta ja znam. Tako da tu nije lako doći ni do minutaže, na čega međutim Adi se dosta dobro bori sa tim i svaki dan, što kaže, pojačava te svoje uloge u tom timu i kako se postaje sve jači i jači. Tako da evo sada bilo je to aktualno, kao što rekao ste i ljetos, da će neki klubovi iz Španije, prije svega Italije, koji su bili zainteresovani da ga uzmu. Evo sada se ponovo pojavilo prije 2-3 dana ponovo, međutim Malme je jasan u svom stavu, ne žele da ga prodaju, žele da igra s obzirom da se Malme sada takmiči u Ligi šampiona, tako da računaju vjerovatno da sa tim igračem koji je 23 godine mogu da prave tim koji je konkurentan na tom nivou. Evo, pred sami kraj, Zlatane, kaži nam što možemo očekivati od tebe u narednom periodu, koji su planovi za budućnost. Trenutno si u Švedskoj, odmaraš sa porodicom, ako se ne varam, je li tako?
Pa vidi, da ti kažem, kod mene je malo specifična situacija. Vi znate da ja neću da radim u Švedskoj dok ja bi tu. Ja sam, recimo, tu je jedan stav koji da se ja držim već 3-4 godine. U sklopu tog stava, zbog tog sam napravio taj korak prema Bosanskoj ligi, otišao sam tamo iz razloga što jednostavno neću da se pojavljujem u tom kontekstu dok je on tu u Švedskoj. Takozvana, ajde da kažem, ja sam dosta onako porodičan čovjek i imam jednu tu poteškoću po pitanju toga, ne mogu da idem čak što više toliko često ni vani, iz razloga što smo raštrkani na sve moguće strane. Sinovi mi žive, znači, u Malmeu, ja sam u Solesborgu sa suprugom, znači bili bi raštrkani baš svuda. Tako da ja kada sam se vratio sada sa posljednjeg posla iz Tuzla Citya, odlučio sam da moram da budem kući tu i zbog Adija, da mu dam tu podršku koja mu je neophodna, a i zbog porodice, zbog supruge, i to morao sam, recimo, zbog te familijarnog osjećaja svega, morao sam da provedem nekih određenih možda 5-6 mjeseci s tim, što sada već nailazim ponovno na taj period kada je ponovo vrijeme, recimo, da se aktiviram i aktivirat se vrlo brzo i vi znate da ja nisam svoj ugovor nikada prekidao ovdje u Švedskoj, tako da vrlo brzo mislim da ću da pristupim nekom novom poslu. To možda nije isključeno da bude u Bosanskoj ligi. Evo, mi ti, Zlatane, želimo i zaista mnogo uspjeha u budućnosti. Želimo ti da ti, a i mi svi zajedno sa tobom dočekamo Adija i mnoge druge talentirane momke iz drugih zemalja da nastupe za naš nacionalni tim. Evo, na kraju mi ostaje samo da ti se zahvalim na ovom ugodnom gostovanju. Hvala ti još jednom zaista mnogo i puno sreće u nastavu. Hvala puno, hvala vam na pozivu i hvala na učešću u ovoj emisiji. A vama, svima koji nas pratite, također želim da se zahvalim na vašoj cijenjenoj pažnji. Ostanite dalje uz naš bnm.ba, budite uz nas i pratite i dalje mnogo zanimljivog sadržaja. Hvala vam mnogo.